Shiringi mirioni 104 iria ihitukitio ni bunge ya kaunti ya Kiambu kuhitukira bajeti ya keheri nicio ikuhuthika gutambiria aikari maai ma kunyua na gutigirira gicunji kia 90% ni kianyotoka. Mubango uyu kianjiriria na matura matiganite gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba. Supplementary budget ni turaroketire 104 million cia project cia maai na twina project ithano. Ino ni imwe ino ni already ni awarded, icio ingi nacio ni awardirwo. Twina project ya kuria Matara, twina project ya Ikino ira connect hakuhi 10,000 people. Twina project ya kuma Udire guthie Kamango, kuma Udire guthie Gikambura, iyo nayo ni go connect andu aingi muno. Twina project ya Limuru kuruta maai vathi kurehe Limuru, na twina project ya kuria Gatundu. Akiaria hindi ya guthundura mubango wa kuhe aikari ya matura ma Karuri mucathanaro wa Maai uria ukuhuthira mirioni 20, gavana wa Kiambu James Nyoro augite ni mararaniria na arugamiriri a kambuni cia maai niguo kugia na mitaratara miandanduku ya kuheana utungata uyu na ihote kunyitana niguo ihote gutambia maai. Ni twirite kaunti ya Toni witu marie nao nigetha ma withdraw cira tukorwo twina arbitration na tucoke turie community water projects moke twarie nao nigetha tuhote kumanage project icio hamwe. Guku nakuo aikari a Githurai aria matungatagirwo na kuheo maai ni kaunti ya Nairobi makiuga ihinda riu ni rikinyu maheo utungata uyu kuma Kiambu. Githurai kiria ki mwena wa Kiambu county tutiri tuona maai matheru na maria moka ni manini muno, na bado tunyua maai ma Nairobi water even after county kugayanio, bado tunyua maai ma Nairobi water. County government ya Kiambu ndire hata go facilitate maai mayo, even though nitugwa kwina damu nene rakwo. Kwina process iyo ya maai makuma kuria Ruiru, kwina process iyo irathi na mbere, koguo no tuge atiriri ona twina connection iyo ino ya maai maya ma Nairobi ri no twende bado maai ma Ruiru moke hamwe mothe niguo riria maya mora ri tugakoragwo na bado tukiriona maai ma Kiambu. Handu-ini ha Njata TV kuma Karuri kaunti-ini ya Kiambu, Ngetwo Wacuka wa Kiari.